tauhid wajib merenung. Lam tauhid wajib taduri tau Allah. Lam tauhid wajib dan merenung taduri ubina sifat-sifat yang wajib ba Allah lengkap dengan dalil ijmalinya. Lam fiqah na bab taharah, cara musuci, fardu wudu, sebab na urung yang katuha-tuha i mustakmal hana lam nuturi. Ada sebahagian daripada kita umuka senja i dua kula hana doong. Timbullah sebuah pertanyaan. Andai kata ubena i musuci hana lam taturi, bagaimana kondisi ibadat kita? Malah najis aini hukmiyah galam taturi. Bahkan hana mandum sebahagian daripada bila-bila masjid. Nyan waten pergi masjid ticak na tempuh ngan penyempuh juk na huwa. Onanya nepel dia tak faham bahawa kamu bina najis hukmiyah, kamu bina najis ainiyah. Bahkan lagi jawabannya karena memang perkara pertama golom sempurna. Lam fiqah na syarat-syarat bak takbiratu ihram. Ubina rukun-rukun qaulinya na syarat. Lam fiqah menyotok puasa, mono puasa, watetuk bab jakut, mono jakut. Artinya ketika nyanhan sempurna, gedanya pih mantang modausa. Tasawuf, ilmu akhlak. Nyahinan ubina penyakit-penyakit hati mutumpuk. Maka dalam tasawuf geputuri teh ujub dikenalkan manaria. Geputuri teh sombong, ciri-ciri sombong na tujuh boh. Nyan berdoa saboh-saboh. Lam hati na penyakit sum'ah, merasa popular, ingin masyhur, suka dan senang dipuji. Nyan pih penyakit hati. Lam hati na itu penyakit asad, dengki, tos dan sebagainya. Lam hati na itu buruk sangka, su'udzan. Bahkan Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah nafirman sebahagian daripada prangsangka itu dosa. Pat tetepu perkara-perkara laginya. Tentelah ngan sempurnanya ilmu tasawuf. Menyotan tauhid, salah tamarid kata je ke kafir. Menyotan ilmu fiqah, ruh pajuh bangki-bangki. Menyotan ilmu tasawuf, tip uro gedanyo sabi bro hati.